yo no vinyo enwunyere ga kenamira eye gbesi agbelekela mi atoko yebe mi adako na mi abamawu elevie be ma to ya me aga dogo na mi oha eye agbobe oyirami no oyirami benye enuma yebe ya ira o ma wonto ye yirami elabe mi tondo atu yefe gbe eye mi vone eye mi zonale yefe merefe moaji amesiu fejito omo de kala owenye amejojio si o la zole mo fe kekele la me amesiu fejito omo de kala owenye amejojio si o zonale mo fe kekele la me yesu bre na mi be yenye mola nyatefe kple agbela eyata amesiame si o fe jito mo de kamajila wawenye amejojio ko le kekele la me zom elabe yesu akenye hihi ame fe kekeli no biye bibla gbona mi benadi amejojio we zona kekeli lame amejojo we kekeli donana amejojo ko le mo de kaji ofe ji le mo de kaji eyo tu amo de ka kenye Kristo Yesu de kaji la wawe kekeli la dona eyo azomo eyo maga klinu de ke o kekeli donana amejojeo kple jijo na amesio fe jitowa omo de kala mi amejojeo mi kpo jijo de maunu eye mi kafu efe nkokokwela amejojeo kpo jijo de mau de kaun eye o anikao eye odo ahun de mau de kabaun eye o kana fui elabe kokoto ke ga kana fu ma o kenye kokoto la no vinyo mau ne irami ke aleke ame awo atenu acho azole mau fe kekeli lame ke aleke ame atenu acho azole mau fe kekeli lame o maha nenye be me ko kekeli lao kekeli la ya la ho kekeli ya la ho afia to soleme obi mau pe nyao o le simple o le janko kakel amegbeto dibo a complicated alo wa na be na senuna mo au mau ya etonyo kenyo namila mewo efe dodo osenwu akpa wa wuchocho nami o ewo nami de dodo nube wa nya chocho nami eya tefe nyokatala onye nya tefe nya matro ke unye klo mi atodo eye mi akpo vovo no bien hafi ame sile victime atenu acho be ya so le kekeli mela edo la nya eye wa jesi vovototo si le viviti si me onople kekeli la dome afi amenatema so le kekeli me alo acho so le kekeli mela ne amiele viviti me afi natemu acho azo le kekeli mela edo la nya eye wa jesi vovototo si le viviti si me ono ple kekeli la dome edo la nya vovototo si kele viviti ple kekeli me ke afeto Yesu pronami bedeko ke esi enye ovolu dodro la bena kekeli va heheame eye amolo a viviti u kekeli la ela bena ofedo vodi ela bena amesi wa nu vulo la le afu kekeli la eye me va kekeli la gbo o
bena wa he adanya de efe do wo o ke amesi wa nu tefela eya va kekele la gbo bena wa de efe do wo de ego asia ela bena maume o le Yohannes Fagbareta ame tokuku ya sirke de blavore ke ele yale bonami la fima Biblia ko belali enu sita wa dro ovoluwo ojo ovoluwo ho la enye beli kekeli cho jifova hehiame gake amesia olo vivitiwu kekeli la ela bena ofenu wo vodi unto olefu kekeli si cho jifova la ela bena o divevie bena yoa wo nouveau les victimes o teda ha cho kekeli la bo ela bena o nka o vo be yo pe nouveau ajele gaglagbe dake amesi o le enunye womla va kekeli la bo jijotoe bena amesiame na kwebe yo le maufe lololu wom nene mai de gomi ala noima babiye yeta elififie bena nu sikala nye vondo to nye bena amesio matemu agesivo to to le viviti gbe kekeli domola wo ba potole viviti ame eye obuna be yoha onye Kristo ton vo venu ona ola o vodi vo be sia gbolo fola be Kristo ton mi nyolo Kristo ton be nyolo me yina to chilo me wona yalo awo o to na ole victime me kekeli fe do na oyo ohlo eta Biblia gbodo mi nyere belade nusita wa dro odro bonu ho do la enye belade kekeli choji fova hehiame gake amesia o lo vivitiwu kekeli la ela bela o fonu ona o vodi unto olefu kekeli sicho ifova la ela bena o divivie bena yoa wo nouveau les victimes wat o teda ha cho kekeli lagbo ela bena o vo be yo fenu wona o konye vodila wa ba jele gaglagbe gake abesio le lu jie womla va kekeli lagbo ji jotoe ji defotoe bena amesiame na kpo be yo le maufe lololu wom no biye maufe lololu wodi yenye soso le kekeli me maufe lololu wa yenye soso le kekeli me amesi le kekeli be somla ye ponu ono katala o le gaglagbe bo amesi ke victime somla eyenye amevodi kemedi be ye ponu vodi wori ona desi o ke alawo sambla alawo le ke alawo aye me gbe ba ye wo me sumo na ma wu no bi yo aye wo la ale wo lo bo gbele church o me to go vio mi le egbenye sema mi na mi to le mi abaji o me ne mauna na tutogwa na mi le jojo yenye me ela ba jojo yenye me ko ye mi atema ko jiru le togo nyigbaji victime nu lo sogba le gbegbe eyo gbobo ma to jimo eye ta mi abotu ale gbegbe mleji togo vio mi nyoro mawu le mi ayo mbe mi nyo ne de popola ma le togo vio kata eleve vie nami alléluia nebe mi trole ne mi le kakali me so ma to la jengo na mi ma to la no ngo na mi ma wenye mi abon ko gono la
eye wadugina mi le nusia nu me obiyo nusia o nusi ame wona le mawu me la enye kekele fe nu wo si nye ame dzodze si nye Kristo to fe nu wona wo si wo jia mawu Alléluia. Elle vive biawo esiawo si o jamawu esia yilo e ya me agbele e agbela nye abo fe kekeli la mawu me agbele nami e agbela nye mi fe kekeli ne yebe ewa mawu ko lon ko la ele mawu me ma ko agbe kenye mo nye kekeli nami la eso asio e ya la zoleme agbe si mawu tona mi to efe amenuve mela yenye kekeli nami jesi ne nema ne wa na kpo kekeli sialu babiye ele bibi eye nenye alo eye ne menye o eye esi enye mesu asi o be ne jesi o la matemu anya vovototo le odome bena natemu achia life akpaji bena agbena su asi o amedo nye vo gbe yo be amovo diwo o le ayemenu wo o yo be amovo diwo eye bibla alo ma onya gbo be baba na amovo diwo eye ta no vi lolotowo mi ga no akpamaji o akpa kenye vodi nyenye fakpaji de mi dogo le hamaume mi dogo le bobomaume vodi nyenye sogbona o ono ayemenu wom bolabo ina chechi amesio le nugbegble wodo havi ohu ele ono vio eterani wo chore ya mo no okafu mi ga kafu nuvo ola o mi ga kafu amvodi o mi tola me vodi oyo me mi gba hare kesinonu alo gantire de mi ano kafu am vodi wo anene mala du ala gbe kenkenkenken togo vi la chia ya dudu me walo mo be sengbe siagbe no bi yo mi nabeli ma o fe kekeli na do na mi le togo nyigbaji mi ga subo aye mo subo meji ama onu egota subo meji ama onu maula gbogboye eya tagbo be amesia mesikla subo la edo la subo le gbogbo pe nya tabo malu ba mi yemi abayi le Yesu Christ for come il a seigneur la vie Yesu yo iram malolo afa ji do afek be to for the mission of Australia na mi okatalo nya te fe toto elevele le Yesu ba amen.